tala falnei ia uli o le whaopoponga o tala lau le tio Polinisia. Wauna ia mai nei le whaalapoponga le ILO, le International Labour Organization. Le kampania le siva fi Samoa. E whaawau peo no lato whaia ngāruinga fisosoani whanau Samoa lo whewa im whaatau o loa le taulanga. Le stona inei ma le sefulu li tai au o wala au liai le sunga le ota lene le ota so se talavou o Samoa e wheilo i atu. I le tuli manu le sivafi mo le fola sanga whaapitoa. E whaatau ai lo talavou ai o le awai por kalame whaawau o le sivafi. Pe o le ai lao ma siva wha Samoa. O le fituli malua o no ta silua walu lato telefoni. Saunua le ota e le eisa tongi. Na o le watu lava i le tai au le stona inei. Talu wa fautuaina ia ele ILO so soani whanau. O le ILO o se la lao malo au whaatasi na fausia mo le siti o soifuanga o tangata matamau ainga e ala i le whaia o porkalame whaabao malo. Mai le selau iwa sfultolu tō tino malo au whaatasi o le selau valu sfulo i la tō tino le ILO. O lona ofisa au tu e Switzerlandi. Ma isi ona ofisa e wha se fulu isi e tunu o le lalulangi o atu i le tolu afe tolu se lau valu sfulu. Ana tangata whaingalue ngai tonu o tunu e se lau malifitu. E au fiai ma le afe ono se lau iwa sfulu mon tupu tangata. Ma whaalapo tonga o lo o lato whaatino ngā ruenga ma polo kalame ai o polo keti. E au fiai ma le tau fia o le whaingalue ngai na wha malosi o tangata mtamaiti. E au fiai ma le tau fia o le whaingalue ngai na wha malosi o tangata. Ai o le ave esea o le whaingalue ngā wha malosi o tamaiti le child labour. Ma le ave esea o le tustusilima i ngā ruenga whaatino. O le ILO e tele atu lona sao i tula fono whaavao malo i ngā ruenga leipa. Mai o ngā rulue whaatasi ei nei fōi ma le siva afia le o talene i Samoa. E soasani e whanau o lo whewa ai le taulanga e whaatau o loa. Ma wala awai e le sunga leota. So se talavou i upolu nei. Mo le wheilo inga le tulimanu le siva afia le malaya o le tulisi. I le ele fōu le tai au le strona i nei. Telefoni fituli malua. Ono tasi lua malu. Inisi o tala o le tala tuli loa o sāsā o le atoanga luas fultau sanga talo na whaavai mai le au unanga a le to manga moe popua ngā tia SVSG Samoa Victim Support Group. O lo whaanga sa loa il por kalam whaalau loa al vaenga talavou o le SVSG malata wasiai le aonga tulanga lua i vai moso le vai so nei le ngata ina mawal so tanga mwhana wa onga ai o whaia onga mamatua o le nafo ia onga. Na ta watu e talavou le SVSG ya i lato uma o ta ua ilunga le tu aingo o onanga o lo whaatino i tutonu o Samoa. E pei o le fisosa ni atu le tangata o mana o mia ai maise o le tulimata ia leo o wala e au o na sila fia mo le saonga le mu ma le nofo fi le mu o a inga. Ia matuane le tamaititia o ngā ai wa iai loa ngā ringa o whaatino le SVSG e apatu iai pe amana o mia se la veai. Ai o awala fau, e tā ofi ma pui mai ai o lātou au ainga mai sa wanga tupu lumanai. Mai leitu lau whamtalanga al SVSG Youth, o le mana onga o le lātou polkalame le ua whaeloi le lusfutau sanga au aunalto o manga, o le wha o aina o le talavo i vaenga SS so tanga i le ola a o aina. A o anga i atu e avea ma taita e o le lumanai, ma lātou fo itala i atu le upu, o le wha moe ma le whilangonanga mai. O lo wha awa upea le porkalame lea le vaenga talavou, a le SVSG mo isi a onga e au fiad kuliso a vele le vai so nei. Ua toi tolo tuai le so valo le masine fau a perila lua o lua lima le whaamsinongo le li o Edwin Fanweli. O Edwin o lo moli e leo i le maliwal tamaita i o mele sengi solo la pana. I le silia le lua tau sanga taluai, nga te semon lua o lua. Peta ai ole mta upulena vala wail whaamsinonga maua lunga. E songa fua le vai so nei muli nuu. Ai le i o atu, moli mau au tua to lua. Mai ua avatu iai tusi sai le to lua lea. E o neai il whaamsinonga le masina fau le so valu apelila. O le tamaita ilo ia le fionga mangele leo ne su o mailo, o lo tula e mole itua leo, a o le sunga li ata o le sa Terry Brandt, le lo ia o tula e mole o molia. Ma polo ia ai le sunga Edwin e wha wau pea iainga, o lo tatalai itua, e au fia i le wha alua o na saini le ofiso leo i le vai yaso.
A o whianga iei pēr le pulengo le malo si tau el tise wha so le wila mo le motu nei upolu. O le whionga le pāle mia fia me nao mimta a whale o ia wha aftaia. Le tunu o a fia i tulanga wha le tonu le wila le nei vai taimi le lava ono sa ia. Pe o na ia sau noa i le whelo inga ma le au wha salau le songofua. Lua whao mati e wha matala mafu anga o na wha le tonu ma le tali atu iai le malo. Talo mai le masina o Februari i tau sanga nei. Na amata whenga iai le au nanga malo si anga whae le tise matulanga wha le tonu o le tise ona o mafu anga nei. O le wha le tonu ai o se vaenga o laina e le tise malo losi le ele o le underground cable. O lo o ta oto amata mai le whale afi i whianga ma anga i atu i le whale afi i fulua sou. Na lai ona motusia le elitise i le motu ato po i le asolus furtolu o Februari. O le isi vaenga o le laina elitise lava le nei na toe whale tonu i le asolus furlima o Februari. Na toe motusia ai foi le elitise mo le motu ato polu. Ma na whaatino ina iai ngā luenga whale leia i le alavaso. O le lona lua mafuanga o le lolo wa o le tau. O afianga o le tau i savili mati munga mamafa i le asoiva o mati na afia tele ai le au nanga i vaenga nari ai mai ai. E le ngata i le whaleanga ina o po mo li elitise. Ai whapefo i laina elitise malo losi le awala whapea maota malawa. Ai le ngata i lea ai o le mafuli iai o la au i lunga o laina ma avea ma vaenga tele na motu si ai le elitise i le tātou tunu atoa. O le vaenga lona tolu, le aso sfururima o mati. Na whaamawina ai le whaale tonu, o nisi o afi elitise au tū e tolu, o lo ungaosi ai le elitise, o lo tu ina atu i le tātou tunu. Ma o nisi o afi e au fi ai, le afi numera tasi i fianga, e 5 megawati lana malosi. Mai o se whale tonu i le vaenga au tū e fisosoani tele i le afi o le piston o le afi numera tasi i fianga. Mai masalo o le vāru sifulu i le sifulu lua masina e tali ai le totonga awa e le o se tūlanga whaingo fie o na saili. O le afi numera fitu i taunga manono. O le afi fo e alu i le swau mai tolu meke wati i alona malosi. Mai o se whale tonu i le totonga o le afi le nei po le turbo charger e fisosoani tele i le ngausia o le editise mai tusa ma le whawa i aso e whaale le ai. O le tatou wafi lona tolu o le numero tasi lea i tailefanga. O le editise lea maua mai le swavai e lua meke wati lona malosi. Ma o le afi lea ua whailo mai ua whale tonu se vaenga o le bearing. O lo o whawhaingo fia i nai le tāwilinga o pepea. Mō le ngausia o le editise mai e mo mia le tolu masina e whaatino i nai le ngā luenga whale leia ina ia toe whafoisia i stūlanga le lei ato toa. O whale tonu nei i le au nanga ua ave sea ai le sefulu megawati o le malosi anga o le editise. Sa masani o le siti ai le au nanga ia ma ua vea ma mafu anga tele ua whaatino ina ai le tātou whalapa tonga o le EBC. Le fuafuanga o lo whaatino ina nei mo le whaasosoa ina o le malosi anga whaelitise o lo o ngā whatia i le nei taimi. Na amataina le tātou ngā ruenga le nā i le asosa se fulu wono o mati. Ia o ngā luenga e fo iai e whawhita uli nei o le naunau ta inga lava ina ia fo ia ma toe whale leia le au nanga malosi anga whale editise i le tunu. Ma ua ngā lue ai nei le malo ma le EPC i vaenga nei. Mua o afi editise whawhai ngā luenga ina pe haya e 5 mo le taimi nei. O loo whamoe e taunu mai afi editise mo le whawhai ngā luenga ina po le haya mo le nei taimi. Ina ia whesosoani i le editise tu ina atu mo le motu i upolu. E tusa ma le 5 megawati
le malosi anga e ngausi mai e afi nei e lima, ma o le aso lima o a perila, o le atau nuu mai ai i le atunu. O le lona lua o fuafuanga o afi e litise fou. Ua ia ile fuafuanga le malo e whatauina mai ni afi e litise fou se lua, e wha mekawata lona malosi, mai le company o le HNAC i Saina, ma e wha moe moe e taunu mai a au kuso o le tausanga nei. Ia o ngā luenga whaaleleia o afi e litise, o lo o whaauawina pēa ngā luenga whaaleleia mo afi e litise numero 5 i tanu ngā manono, ia ma le afi numero tasi i tailwhanga, ina ia toe whaupopo ai le malosianga e 5 mekawati pe amai a ia ngā luenga. O se whaupopo ina o le malosianga whafowina, po le renewable energy. O le asitia le au nanga maua mai i malosianga whafowina, ma o le masina o te sema o le tausanga nei, o lo whamui moe e tala alo i aile au nanga o le malosianga whafowina mai le la po le solar farm. E maua mai ei se isi whaupoponga o le malosianga whaelitise e se fulu mekawati, whaatasi ai mama o le battery storage tala whengai. E mawhai o na whawhanga i ai le malosianga mai le la, ma si iti ai i le 20% le malosianga tau elitise o le a whaupopo i le elitise ngaosi mo le tātou atunu. Ua matawina lava le si itia o le elitise mo o mia, po le elitise whao ngā ina i le tātou atunu i le lua tausanga ua tuana. Ma ngā luenga ua whailo o le a whesoso anitele e fo i ai le nei whawhitauli mai le toe whaono tūlai mai i le lumanai. Mai toe momoli atuai le whawhitaitele i le paia ma le mamalu tele o si o tātou atunu i lo o tau whingalo malamalama. Ai mai se o lo o tau lava papale. A o tau mawhai atu le whalapa putonga o malosianga tau elitise i le mawhai e ngatai ina i sitia mawhale leia lana au nangan. Le fiongal palemia fia me na o mi mata afa. Tala na o nei au li Samoa mai lau le Tiopolenisia manuia tau mangal nei fo yaso.